dak haurghat LAC pan itum ka chotoi dun ke hai MLA Dorsing Rong Hang alang li lam kaning je ke it's very unfortunate atum yi son dak council foundation de Karbinglong foundation de ni si alang li bangke lam kaning je partin phit lilo kaprek MLA la pen ke MLA tum la pen kaprek elected members atum pen ke dak Karbinglong ko anching thur marching thur tema ko PC claim ponai mal hailam se nije pono sita MLA Dorsing Rong Hang bangke dak bangke BJP meeting ason se pin chong thu dalilo ke dam tang 2023 ningkan foundation dia nita dak longnit long pada utala sud bangke original 6 schedule ke power ave pupaning jeli lodi hala sud bangke non pininga bangke 73rd of hong ke chong taralang solong council foundation de mate Karbinglong foundation dia ni bangke kaning je thu MLA Dorsing Rong Hang pai nang parlin du ni lo je alang li ke jong pon ke la pohelo je বিশেষকৈ যে আই কাঠাৰ মতে APHLC আতুম হাসি পুডা যে APHLC মতে যে আই কাঠাৰ তুম গানি যে কলে হলো কাৰ্লিটাং ৰু স্যামসন সিং তি লাপন খৰসিং তেৰা আতুম কে বান আ 6 শিডিউল কে আকি থুটাং পুসে APHLC তুম গানি যে পুসে MLA Dorsing Rong Hang গানি যে লাসি Dorsing Rong Hang MLA ke haifani le kar jugang tung bangke APHLC atum ko madabang pusi Iru Samson Sing ti lapan khorsing terang tum ke bana 60 dolar ki thu pu kaning je ma onna ta dim si kaning je ma labang so proof bang rat han peklang paminang je nili tum ke Samson Sing ti Iru Samson Sing ti lapan ke pu kar litang fort si ma ke hai khorsing terang phan bang ke ni tum ke pin rem long le pinang son ke lapan ke hala tum ke bana 6 schedule ka ki thu pu ke tum ning je long le lasi alang li la puson 73rd Karbinglong foundation dia ni rat anu kaning je plum ke 6 schedule ki thu pu ke lake nil tum APHLC le kaning je gali bonta MLA Dorsing Rong Hang lang si kaning je lasi labang so lam patang ni rat han verification pi pami nai 6 schedule ki thu pu lamso gali laki lake ni tum le kaning je gali lapen lake ni tum le kaning je lu pulutang te lake ahok lam lo lake nil tum phan case nang piu nang le tu India government na tum testame lake tum han action an un 6 schedule ki thu polam ke because it is a part of Indian constitution 6 schedule is a mini constitution and it is under the Indian constitution and it is also a part of Indian constitution so you cannot blame the 6 schedule you cannot blame the 6 schedule to the constitution of India nangli 6 schedule to the constitution of India pana ki thu pu nangli ningje on elaki nili tumke ningje long le kente APHLC do ningje long le majok ta ningje long le komada leader lo APHLC la rang bo 6 schedule ki thu pu ningje aho non kachari bo matum lapan ke damtang kachari atum ansetame 6 schedule kachini nedat penajo kelang apang kri penajo di karkan pon lapan kapa phukji bhan ka bor ipon do lamode kalang ning jesita Samson Sing tia ke hai pen let khorsing terang ke hai ke 6 schedule ki thule ke ban gali lapan ke latum 6 schedule kapa phukji bhan ka meklem gali ten nangli MLA Dorsing Rong Hang ke hai ko nat authority ban se ko nat a provision ban ke jong man sin tum han 6 schedule ki thu si ke ban pu APHLC leader kan je pu pula kona da tim komentu apor kan je nang lirat pan peklang tu la solam hinila mangel halo MOU la pen MOS ka che top pen 6 schedule ka pe phuk pu si APHLC tum ke jong dun pu si MLA Dorsing Rong Hang kan je MOU la pen MOS ka pi phuk polam bangke MOU la pen MOS ka che top pen 6 schedule ka pi phuk polam kan je nang ko thi bangel halo hala MOU ta all in all malin tum ki chokche at point tum ki jong dun kali 30 department mano lale ke chokche point tum jong dun kali sita hala close all long MOU close all long land alienation pu awards ke to ko bangela ke chidon unde la panage chokche ke bi ke tum dak long le nam long le polam situm ke jong cho la pen MOS long satame de la nona phike che top MOS long 2.3 long ne pinege tok do di 10 seat open for all pu la bangke ni tum chidon unde chesong lo nitum rally da damlo mitheng tombe na che songlo pima long ri kep sike bege che tom phan non tribal tom phan ki PG pu bangi tum troike people polo dang te 6 schedule habar loke constitution 6 schedule to the constitution of India paragraph 20 teng polo dang te dake tribal area lo 10% 10 seats ki pinai gali 1 seat tai tum piune ke bege che phan ke 100% it belongs to the tribal people the lands belong to the tribal people is all because the constitution is given to us last thing tu paklang chot man 6 schedule ka pe phuk at pole punun gali MOS MOU ke tok anda chok chiat bole tum kali certain close do halada aja ka point do hala pai tum che don unde lapen tum khai phan henu dakji ras itu paklang cho lapen kala autonomous
pu pavidat di non ke dam tang MP election bangke number 6 Dipu ST parliamentary constituency pu si tokchot ta ke dam tang election hod an bangke number 3 autonomous ST parliamentary constituency pu si keto people si non bangke autonomous pu pavidat lonte website along ex autonomous district pu people si ketok lonte la bang nam tumpe klang tu nai nili tumke opposition party tumke napak lang pu nali tumke ruling party nali tum government aphan central government phanali tum la so lam bang arjunang kokko di lasi autonomous MP asip long bangke autonomous bukan awe lagi Karbing autonomous council long chat bangke lagi nale tu apa cumpai lagi people of Lotane Karbing long la pen North Kachar Hills autonomous council la Parlopet autonomous district par hini Parlopet mensi la ST parliamentary constituency kaselang la bang nale tum confusion akam plemri la pen nali pulo di Mahasa autonomous council pun non ada di Mahasa autonomous council pu be North Kachar Hills autonomous council pu si pulang nale tum haflong damun nantum teklong pu lalu la pen kijut si ala mangalalo anang letum Karbing long monsam development wanangji pulutang te la APHLC leader tuam phan Halloween nang letum bidai nangji bukan nje lasi nang li kupi phon si lagi pudama APHLC leader tuam phan nang li ladak pen Halloween adim bidai dam nai puken nang li attempt to murder alam si lagi kan nje lasi lam kan nje ta thek ser te lam thek the nang men nang se ching nang inon ke Halloween ladak pen la tum han bidai nei toy nai mane kupi lo election parem nahi pusan te son ta non bangke nalika ninje tu bangke Karbing long monsam development nangji pulutang te APHLC leader domhan Halloween nangli bidai nangi pusin nalika ninje lasi it's very unfortunate nangli like attempt to murder alam se ninje lapen nangli ratang no la clarification chipi back nangi la hello lasi ni la kapreng lam kan ninje o elo itum CM tuliram rong hang ke hai alang lika ninje la hello jong si July ciklopen ko mane jong si political leader satu phan kalili kalang lang ason kaning je thap ke tok thap do polutang te kani thap rat phan pamu thap do polutang te section 197 sorry section 197 1 dia teng pen jail beng nang ji la pending kan thom non bailable jail donai palam se kaning je lasi laso teng polutang te section 197 1 dia teng polutang te non MLA ke hai dorsing rong hang kaning je lam bang ke lake non bailable alam se ning je lo lake je APHLC leader tum phan monsam development nangji polutang te Karbing long nai polutang te Halloween bidai nangi attempt to murder alam se ganing je hinia bangke Samsung sing ti pen coursing teran ke wana siksidul ka ki thu polang li kaning thap lahai kaning thap kaning pura lang li do lahai teng polutang te dorsing rong hang phansi la bangke section 197 1 dia teng pen alang li phansi pabon paprang nai la hello ni kaning je ke ili ka prek lam ke ninji o elo ladak ni li ka komane phan kapin remji komane phan ni ke benji komane phane ke jong doni bo phane ke jong doni kanije gali seta pini ni live ang ko thibang halo ke nam tang 73rd Karbing long foundation there ni taralang solong katalon hud aka hai dorsing rong hang alang li kalili kalang lang parlin parlo radang no kanije thap lapengala tuson angkur ka alam kanije posi pini ni hen pen radang no stame ni clarification pinang ko lo lapen peklang nang ko lo la lo lan lam than pensin iliam the pir ko lo kardom tumhan mangi phalam thege lapui kelo APHLC atumahin pen nilihin pen je forcing terang la pen Samsung sing ki atum kevan siksidul ke APHLC tum ta akitu usi atum ke bonrong mula pak solam the ni ban lam class pinai sini lepan kat sila bangso putar teli kene kang tu hello APHLC Asong.Atumin pe kai ke mata siksidul pa phugda usi ne je pon me pa phugda pula bangso aur tho ke nili gachinia te bulo tante lage pine thesere thekumbong akitu phule puko jake bongko lason ahor musi phugji muni da phan kai sapta ejon joni jonthom jomli buke muni hisab se muni phan kai hisab pote inut bahni bang thong bang pi hisab basalang itu sik sidul ke papku ta banelang itu Samsung sing ti ben khorsing dra antum ke wala sik sidul afhan Kache-Pangjar ke pina fugle fuko lapende tisre thumung akitu honu gaji Kache-Pangjar lake kapin re mala nasi nili ki kel halo jarang litung ke
Korsing terang Samsung sing di keman asik sidul apanda akitu puko MOU Kache-Pangjar apanda sik sidul pugdak puko MOS Kache-Pangjar atum panta sik sidul papugutum puko budget preparation jakong keman tim kar banglong tum Kache-Pangjar pe keman labangso asaida sik sidul apan ka papu puko MLA asip isi kevan ben kelong latu sik sidul ban jakong papok puko lasi nili alang itu ban kuang tung lahlo alang itu sik sidul apan jongsi bini jakong papok ba jakong apa duri aku song asai teklong bote alang itu kapapuk unengge jerak alang itu sik sidul jakong kapacirui ba sik sidul jakong jakong tengpen keklem pon dekte pula puson alam ninggi pon ino asalang itu kepangbar masih kapinren masih kepangbar lasi nili Samsung sing kila pen korsing teran kewan la so sik sidul pen joksi pini arnian kar ye khe dum emhange klar pen pini bilthe dang arat lo dum cepat itu nong la pen de nili phanan putulo ra sign along alam dum ninge lo ye len la nation la bangso aja kong ke ni tum che koi dum dik osi len la nation aja kong ke long ji phan ko no ne ke che song la sil tum karbelo to mas council long le pelang aja kong kuan si non amat irideng long duma lang so lam galang tum Elvin Haven ke than lang so along yung sabi ma judun pemelo dalang tum chi la padalang dum putulo reservation alam imithanga longri imithanga district sik sidul ke garbiya khai pan sik sidul ke inglong so pantang detle upisi tum reserve che hang na hala kilulo bolake uta alang dum ningi ladak miligi dipudungang dong la halo ahok lo sik sidul ke garbiya khai pan lo ba inglong so pan lo sita garbiya inglong autonomous council eligibility for a candidate in autonomous council election pualong ke a criteria ke hoda ke sonthom ve eson ke citizenship of India 2 number ke age of 25 la pente voter list along amen ke do tum an ke thur dum long pu jila sonthom ve voter list along ke non ke pini alang li tum ki pu ver akeche so tum da dulo kosong si ke dolong po ujong si tum charju bulote lata Karbiang long autonomous council election long voter list ka che thap la so procedure along le lang dang in long so tum phan ke cheklo John Greener camp ningkan sira cheklan bro ke do barim la bangso proman sarkari gangbra tum mojadar tum barong asar tum pilo pote voter list long men thap long pen ninglo thoya so tum bulotante alang litung ki puera ke che so atum pule pudam bote alang la ke ingkan krihini kedu labangso kethir abarin pu jepak lan theklo bote kar bengong damas krum jela utar lisum khablong lalu bulotante utar lisum amen ke don tum garung si election thulong et bulotante la ke general kelang sidak bange rapan pamanggu hedet nai lasi nilihin pen kipu dam kel halo je alang litum kipu akitu ku kipu dam abangga la so pensin lipu dam lo je sik sidul phan kapangbar si peni kitu kiwe tesre tikum bong se bangbar lo peni bongket bongko kipu me hormon si bangbar lo la ana mu bangwe hormon ma la so sik sidul lasi lason ke pangbar bedet nahi si kipu kula bangso mining alang ichi ni nahi kupi hormon si phuk ko Kipuk pulang be, pene sik sidul lo ke, ecet be kacing hang lo keluar po, lang lu ngosong, pene pena tidur ngosong be gitu ke tuo pugda, darji me jut ko po, sila sono hormu kali sik sidul ke, lasi kapangbar ji alam the, jong si dalam tum kar ji alam cine, lo tante kosong lo la jakong kapacirui. Kubenan par pene kini alang li karbi alam dolang ucining tung bode ba pene lason si alang li ningge ponji ninghang pulutan ke
alangli kar bilame reme ke mana ji discuss me ke sia sama ji discuss me la si sidul ke la ke ki fugme hormu kali si sidul ja kong kedo teng pen pini cari ke sidul ja kong kedo teng pen pini paciru ya Corazón dan dak pude muni dong kebi joy keji lapen lake kapin rem udah lidam di depo talang lige sisi dong takuk dak pula so kenenge la swati bangke lake kapin rem beli kenenge